Tubahaye ikaze nshuti bavandimwe bakunzi bacu ba radio na televiziyo Ecomedia TV. Turabizi ko muri benshi mudukurikiranye hafi na kure ku migabane itandukanye y'isi. Turabizi ko kenshi mubana natwe tugenda tubona comment zanyu mutubwira ko muri kumwe natwe. Hanyuma tubahaye ikaze. Uyu munsi mu gitondo cyane rero tugize amahirwe yo kubana na Pastor mwagiye mumubona henshi. Afite amateka akomeye cyane. Uyu ni wavuze ngo aje kureba finale mu karere ka Minembwe. Hanyuma reka nanone tumwiyegereze muri studio kugira ngo tubashe kuganira. Mwaramutse neza? Aramutse neza. Hari abakubonye bwa mbere byenda kuri kamera, urashobora kutwibwira? Jewe nitwa Sengiyumva Alexis, abandi mu Revera Pasteur, abankorera mu rushengero rita Ebeneza Evangelical. Nkorera umurimo w'Imana Buganda. Umunsi none nkaba ndi mu Minembwe. Yego. Ubaye mu Minembwe nyuma y'igihe kirekire waruri mahanga. Hanyuma ukuba uri mu Minembwe uyu munsi urumva bimeze gute? Ndishimye cyane kuba ndi mu wacu mu Minembwe, ndi mu gihugu cyacu. Nisanze muri Minembwe kandi Imana yashikije muri Minembwe. Turashimira Imana ishimwe. Kuba mu Minembwe, ibyiza byo kuba mu Minembwe ni biki? Ni byinshi. Byonyine gusa kwisanga mu gihugu cy'iwanyu, igihugu cy'amavuko ukareka kuba amahanga. Kuko baza bavuga ngo amahanga arahanga. Uri iwanyu utekanye ufite mahoro, uko byo bari kose worya bike worya byinshi, ibyo ukora byose uri iwanyu bifite agaciro karenze ibindi byose. Pastor, ubushize ubuheruka kandi wavuze ko waje kureba finale. None se uyu munsi naho waje gukora iki? Uyu munsi nazanywe n'ibintu nka bitatu. Cyambere naje kureba imirimo n'ibitangaza Imana yakoze muri iki gihugu. Nuko kuzi Imana yavuze yabikoze. Hanyuma icya kabiri naje kugira ngo twifatikanye n'abantu bose bari muri Minembwe n'abandi bose bari ku isi gushima Imana ku mirimo n'Imana n'ibitangaza Imana ihayikora. Hanyuma icya gatatu ni ukuja kubwira amahanga ko n'iwacu bari bategereje n'abarafite imigambi yo kuvuga ngo bazoze n'iwacu. Ibyo bintu bigiye kurangira. Tugiye kuza tugenda naho tutageraga tugiye kuhagera. Murakoze cyane. Hanyuma abaturage ba Minembwe dore ko babagize ibibazo by'intambara, hari abacitse intege byenda, hari n'abandi bihebye, abo babwira iki? Abo ngabo bo nta no kubabwira ngo bihangane kandi bakomere. Gusa no ku Imana iri mu ijuru iyo yadutabaye n'ubikomeje kudutabara kandi igiye gukomeza ibyo yavuze. Si umuntu wabivuze ahubwo byavuze Imana. Hanyuma igihugu mushobora kuba muzi na yahe? No kuvuga ngo amasezerano y'Imana dufite nuko dufite Imana ko yavuze izatwubaka kino gihugu. Kino gihugu kizubakwa n'amasengesho. Kino gihugu kizubakwa na ba nyiracu. Si abantu bavuga ngo ni ibi. Oya, ni Imana yabivuze. Kandi iyo Imana yabivuze n'ubu ngubu iracyari kwivuga. Itubwira ngo mwumure. Ndacyari Imana yanyu kandi ndacyabatabara. Icyo gusa dusaba ni ukuba umwe gusa. Ubukira dusaba ngo twigishe abantu kubabarira. Umuntu wese ababarira. Abababarire bande? Abantu bose. Hariho abavuze nabi. Hariho abantu benshi. Mubabare n'aba bene data bandi n'abakoze bino bindi n'abatunyaze. Mubabarire. Murakoze cyane. Hari abantu bakiri mahanga mu gihe mu Minembwe abaturage bifuza ko baza bakamarana ubukeko bagataha imurenge nk'uko namwe mwabikoze. Abo ngabo mwababwira iki? Abo ngabo twababwira bakaza bagataha tukubaka iwacu. Uko ugiye kuja kureba kenshi twinjiriza abandi. Twinjiriza. Urugero ndagweza urugero n'umuntu ufatika. Uzore umuntu azakodesha inzu y'idolari 200. Kandi za dolari 200 ukazibona uhaye ugenda ushakisha. Buri kwezi kuvuga ngo ushura idolari 200 uzi kubuze n'amafaranga abariho. Nuko butaha. Izo faranga z'Rwanda. Rero bashobora Bukavu bakazino kugira ngo bubake Bukavu. Natwe twakagombye kujiriya kugira ngo twubake. Si ngombwa ko twubake iyo ngiyo. Intego cyane nyamukuru kuba mwagarutse mu Minembwe ni iyihe?
intego nyamukuru ni ukuza kugira ngo dushime Imana. Gushima Imana. Hanyuma uko mubona akarere ka Minembwe mugerageje no kumagasize ujya mugiye n'uyu munsi mwagarutse murabona cyane niki cyahindutse akarere murakabona gute? Akarere kafite gusa inkovu, abantu nyine bafite ibibazo bahuye nabyo, ariko ndabona hariho ibintu byiza kuragenda ushaka, ibintu nyine bitangiye kuboneka. Nahuye n'abantu baba ngo bagiye mu kane ko mikenke, kumvaga kugira ngo umuntu aremye kane mu mikenke, ibyo nabyo ni ibindi bitangaza by'Imana, kuko ahataremwaga none ko baraharema. Urumva yose ni imirimo y'Imana. Imirimo y'Imana. Aho waraye urashobora kuba se bamwe icyayi mu Minembwe, hari igihe cyabaye kubona icyayi cyari ikibazo. Icyayi cyinshi kandi kirimo isukari nyinshi. Ibyo nabyo ni ibindi bitangaza by'Imana. Kuko n'abantu bafite ubushobozi bwo guca isukari, agaca amavuta, agaciki, byari byarabuze. Ntibari babuze ubushobozi bwo kubica, ahubwo byari byarabuze, ariko bikaba byarabonetse. Nabyo nabishimiye Imana cyane. Ijambo rya nyuma na nyuma nubwira abantu, noshishikariza abantu bose kuza iwacu kugira ngo twubake kino gihugu, kugira ngo tureme icyo umuntu ashoboye gukora agikore, ariko agikorera. Urabona ariko ikibuze cyane ugereranije mu Minembwe habuze byose birabuze. Urumva mu buryo bwa moye burabuze, kandi no kubaka kino gihugu kugisana nitwe tugomba kugisana. Ni ukuvuga ngo hari abashoboye aba enjeniyeri boza bagakora iby'imihanda, boza bakazamura iby'amazu, hari abadogiteri, ni benshi. Abantu bose bakaza, buri muntu bavuga ngo umwuga wiwe awuzane hano dukorere hano. Hari abasenzi, hari abapasiteri, bose baza dukorere hano. Murakoze cyane. Twizere ko tuzakomeza kuvugana cyangwa se kubonana ubwo mukiri mu karere ka Minembwe. Rero mukomeze mugire ibihe byiza.